I practice what I preach. MDC kasing NPP na Mawlai uba Teibor Pathaw ne kaski ulong ba ula Sngewkmen ba ka Mawlai Mawroh kandang yai ne hapo jong ka Mawlai Constituency haba keren chakla pathai kubor hadi belawai ka dorbar ba Pathaw ulong ba ki patba jong ka Mawlai Mawroh ki persya ajur ke jeng ajeng mut jong ka delimitation committee ban peniso ya ka Mawlai Mawroh sya ka Jayau Constituency ulaya ro ya ka dorbar snong jong ka Mawlai Mawroh ka blashim kia Halor kanika kam Teknika session pasni dia lapas kau di tip pagba jauh Mawlai Constituency ki angut Mawlai kan nek kumsul teknika session pasni dia lapas kau Mawlai tak kalau intak kumajulong ya kamu pat kila pelat no maka po Mawlai Constituency ai kumlei ya ka do basnong Mawlai Mawroh basin kia ban ya walang namtapan kerpat ya ka select committee bahkan benih Mawlai kumagadi banlong hi Mentangi di pek ke jenglong zaman ke Sngewkmen